Hello, kay makamin chu Roy Peng Nawl kasi Australian Refugee Association a rian atuan mi pakhat kasi John ko hoi nu he amina sweepen Hlawnceu se si zonga rian atuan liu mi nurse pakhat ase tu chun chu COVID-19 ka koi si kong le ka koi si chun tika zai da chang khauti mi fian tar na kan ngai lai ka koi si ti mi he zai me se vaccine ka koi si chu rarin nak si se chu kam pum ni kan ton ri lo mi ti anung mi zot nak kha akham kho nak ding cha ser mi si an se ka koi si chu zot nak adam ter tu silau in zot nak akham tu a ser mi ase vlei chung a ti anung mi zot nak phun kul rong akham khau tu ka koi si kan ngai ha chun diphtheria tetanus influenza le measles na hian si COVID-19 kham nak cha ka koi si chun hi zairwa da abepit khun COVID-19 ka koi si na chuna chun midang cha a COVID-19 zot na kha na phur thang la lo chun nang ma cha jong a him deu la COVID-19 in zot i si jong vakal le nun nak tiang na him deu la COVID-19 ka koi si ni chun nang ma na in chung khar le na community tiang kha an hu phan na la I ahlai in akum opa chang mi na le angan adam deu lo mi na cha a rungveng tu tha asi chun ka koi si ni COVID-19 virus akar kho nak ding kha athum deu I chuti chun kan community chung a zot nak akar ding zong lom ter deu chuta a napum ni COVID-19 zot nak adau kho nak ding cha a COVID ka koi si voi ni in na chun pia a her ka koi si phun zau in chun ning dan a dang chiao a the phun khat a cha a chun avoi khat nak a chun di in zar ni in thakhat kar lak a avoi ni na kha na chun piak than a haulai ka koi si na hi zaitin da an ser an him lo te zaitin da kan thai kho lai COVID-19 virus chu coronavirus zot nak chung khara atal mi asi zot nak dang SARS le tang rai ti ban tu po zot nak jong hi coronavirus zot nak chung khara atal ve mi an si scientist pol ni coronavirus zot nak na chu kumsom nga leng an rak thlai chang mi asi cha a COVID-19 kong hi tampi an thai cha chang ramkip a COVID-19 arak kar leo a volei pumpuluk ren 20 nak arak chawza kip mi phim thiam na le siser tu company thani ka koi si kol na ser na le ramkip phot kho nak ding a an ra ibom na ma an chol chang nak ruang a ka koi si chu rang pi in thar kho hi arak si ma ka koi si atlin I ahim kho nak ding a voitam pi test an rak to na kan rak echun cha mi ka koi si pol ban tuk te in COVID ka koi si zong hi athabik in acho kho nak ding cha a checking to ver ve mi asi kan ni Australia ni kan ngai mi COVID-19 vaccine ha chu TGA na natlak pi na hu a han mi an si TGA ti mi chu Therapeutic Goods Administration asi TGA chu government asalona in Australia chawza health department cha a Australia vaccines si phun le mizo zau nak cha I man mi thil na amma ni zu phungning te in an testing nuwa thatlak pinak an ngai nuwa kan man na COVID-19 ka koi si zong hi ahim mo athamo le san tlai nak na chu TGA ni raring te in azau di ta chulong slow in TGA ni chun COVID-19 ka koi si phot mi na chu anja te in checking atwa viarta na ka koi si kong a hin adik mi thong that na khoi ka da kan hu kho lai COVID-19 konga le aka koi si konga thaina du mi umri si chun zum ok atak thanglo mi so ni until mi social media te pol na in na si boy na GP na pharmacist community upate chu si lawa chun SA health chun ara tibantuka hin rakhat lai kho chun COVID-19 ka koi si sin in COVID-19 hi mu kho asalo ma ka koi si ni hin na DNA zong athang kho phon lo chun COVID-19 ka koi si ni na ngai kho lo nak zong acho tar kho phon lo
Now apoi liu mi now nuk adit liu mi mchun now poi atim mi cha jong a ma COVID-19 ka koi si hi a him mi sikau ka koi si chut ding in appointment nakal tika zaida an changlai COVID-19 ka koi si chut na a minute som thum in som li le panga karlak nga piak a haw na appointment nakal tika mai hu Medicare khat le na ID khat na ken piak bai na chungkhar mi pakhat khat lo le na hoi pakhat khat ni na appointment a zu kho ase sichun nak ding cha a lunglin nak form na phit lai chun sichun nak khan a na vakal lai si an chun tu siboi lo le nurse ni na hatlak nak form na namin na chwa ni chwa thlan na chun na ka kwai si na chun cha mi kong anin halai ka koi si chun na hatlak nak na fe tar lai na consent form a na min thu a check lai chun ka koi si an in chun lai na appointment a angki za along mi te aban atoi mi silo le aban hlim afoi mi te na shok piak lai si na chun nu in na consent form kha si an chun tu sina na che tak lai I ani ni ka koi si na chun mi record te kha an pek ve lai adang ka koi si na chun ton mi bantuk khan si na chun di nu a loi lo te in minute hlenga na nga piak ta lai na pum ni ma ka koi si chu arem lo kho mi asi cha a asi ma bantuk chu a tuk thang lo asina in ava sual chun minute hlenga chunga hin a ton mi asi ma bantuk na ton sual zong a vaccine an chun tu chu bom tu ding a training tha te in pek jami an si COVID-19 ka koi si a chun mi chung in a GP sin silo le emergency in season kal a how mi hi 1% nak in an rom deu ka koi si chun nakin side effect an ti mi damlo nak he zaita chua pi mi ma ka koi si zong sia si so zong sia kan han mi pau hi side effects an nge chiao asna in pum pak pakhat cheu ni kan ton mi chu ai dang cheu ve mitam pin cha a chun side effects to anem te ka koi si na chun hu side effects na chu COVID-19 zot nak ronga achuak mi an selo mitam pin ni kan ton mi side effects na chu si kan ni chun na kamban afa ton le asen a ping chun kan lufa kan taksa alin machun kan khosi te pon ha hi an si side effects na an chu napum ni zot nak adau khau tu si asar kho nak dinga ka koi si ni chun napum chunga rian atuan ronga arak chok mi an si side effects na chu ni khat ni hi a kan ton na na in ni tuam pala an lo than ton si na chun hu I na thin ha phang machun na dam lo tuk asia chun na GP silo le si chunga rang na in na kal bi a hawla se ke ma zong karak chun liawa khana voi khat na ka chun zaitin karak lo sina na voi ni na ka chun ka ban zong he afak pa chun zana kai chun zan kha ka khua zong asik pa ka tak sa zong tlom pa la fa chun panadol ka he din piak chun ka he dam thai ko si kai zong avakhat nak chu ka zai man ta lo le avoi ni nak kha zana batak ten ka tak ali ni ka tak sa kha afak ngai khan panadol vakhat ka din piak le man ha khan ka dam ti tam pi kan ding piak a tha COVID-19 ka koi si chun na konga thai a her mi adang ti ma si ka koi si kong kan thai nak na hi zoom ok an tlak mo ti hi kan ra rin a haw ma le ya thai na du asia chun na GP na pharmacist chun community upate SA health le aran ha hin rak thlai kho an si chun ka koi si chun ka du kau ti na tia chun na GP na pharmacist chu si lawa chun SA health ni an on mi si khan na hin chun kho asalai Hlawnceu lawin ara lai mi February 2022 ara zonga COVID-19 ka koi si chut na ka lai appointment to na her si chun 83542951 phone rak chon mani akhin hakhol athiam mi ara ren tun tun hani anim bom lai appointment to na ka hol lep tu bom na her si chun
131450 phone rak chon hi video na kan zau cha tampi kanilom